Wel, Richard, buddugoliaeth anhygoel i chi ddim yn erbyn tîm hynod anodd ym Pen-y-bont. Oedd, mae pawb yn gwybod faint o dda, mae Pen-y-bont gallu bod a lle maen nhw'n tablo'n deud hynny. Ond o'n i'n meddwl bod hwgio fi'n outstanding heddiw. Oedden ni'n gwybod swn i'n gorfod lot o bel iddyn nhw, ond eto o'n i'n gweld nhw'n neud llawer yn byd efo fo. A wedyn, da ni'n wedi bod yn cadw digon o Queen Sheets season yma lle, so yr perfformiad fo a cael Queen Sheet a 3 pwynt yn dadra fo ni, mae'n ffantastig. Ac o'r dechrau un heddiw yma, mynd chi gadw un dyn o'r dechrau a gweithio'n galad drwy'r gêm, a wedyn mae hynny wedi talu ffordd erbyn y diwedd, eich chi do? Yndyn, union am rai chdi gael ffordd gwahanol o ennill games, ti'n mynd gorau cael possession bob tro. Da ni wedi dod o yma, di sgorio 2 a sy'n ni wedi gallu cael mwy. O'n i'n gweld bod nhw lot o'r bel yn y hanner cyntaf, ond swn i'n dweud na ni gael y cyfleo'n gorau hefyd, a jyst yn bach mwy o composure yn y final third na. Ac oedden ni wedi gwneud mor dda yn erbyn y gwynt ac yn erbyn y swap first half i wedyn fynd i allu expression yn y second half a bod mwy agresif, a dyna'n union gathon ni a gathon ni reward ni. Ac ar ôl curo heddiw yma, dim ond 2 bwynt, da chi tu ôl i Pen-y-bont wan, wedyn mae hynny yn amlwg yn rhywbeth da i gael hefyd. Yndi, da ni'n gwybod pan da ni'n disciplined ac yn structured, be da ni'n gallu gwneud lle, a mae perfformiad yna wedi dangos yna heddiw, so nawn ni'n gymryd y hyder allan o'n wan, a neu siŵr o'n bod ni'n cario ymlaen trin y gawod wrth yma ac amdani wrth nesaf. A dwi'n siŵr bod y tîm i gyd yn hapus a chdi'n bersonol, mae'n siŵr bod Sean wedi cael ei gol gyntaf yn ôl efo chi. Yndi, dim bach o, mae wedi bod yn gwytsiad iddo ddod lle, mae wedi bod yn frustratio fo dwi'n meddwl, ond nes i ista fawr efo cyn gêm heddiw ac oedden ni'n mynd trwy clips pan oedd yn player of the season ni, jyst dangos i gol, so falle jyst i trio roed y belief na iddo fo lle. Achos da ni'n gwybod beth mae Sean yn capable ac mae'n superb iddo fo gael hwnna wan a gobeithio fe'n llawer mwy ddod. Oh, Rhys, general thoughts on the game today? Very disappointed with the performance, to be honest. I think Caernarfon have come down here to sit in, frustrate us, obviously hope for 3 points but with a counter-attack or a set piece, but probably would have settled for a point. We haven't done enough to win the game despite those tactics from Caernarfon. We've got to be better at breaking them down, asking more questions of their goalkeeper. We didn't ask anywhere near enough. And whilst it's difficult for me to say that Caernarfon deserved to win the game, we certainly didn't deserve to win it. And it's a bit of a smash and grab with a set piece and then a counter. A pretty close game from the start, but as you said, not creating enough in front of the goal for you today. Well, I wouldn't have said it was a close game. It was only one team with the ball and one team looking to create, but we didn't create ultimately. We didn't do enough with the ball. We were slow with it. They were wasting time every time the ball went out of play, but we weren't quick with it either. So, they came here with a game plan today, and fair play to Richard, it worked. What do you think maybe was the problem for you today in terms of attacking the game and obviously getting over the line? I think the issues today will remain in the changing room, but ultimately as a group, me included, me at the top, we've got to be better than we were today. Wel, Sean, dy gol gyntaf di nôl ers un o'i Caernarfon a can amlwg y fuddugoliaeth, dwi'n siŵr bod chi'n hapus iawn efo hwnna ddim. Yndan, really hapus, fully deserved hefyd dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl gathon ni few chances na first half a nathon ni ddim rhoi nhw ffwr. Oedden ni'n erbyn y gwynt, oedd i reit anodd a nathon ni ddod allan second half a nathon ni eto gael few chances a fully deserved dwi'n meddwl. Ac o'r dechrau heddiw yma, byddwch chi'n gweithio'n galad a mae hynny wedi talu ffordd yn diwedd efo'r fuddugoliaeth eich di gael? Mae'n battle lawr yma bob tro, mae pawb yn gwybod, mae Pen-y-bont yn tîm da. So nathon ni just trio aros yn y gêm. Oedd hi'n tough first half efo'r gwynt a falle, ond 3 points a nôl fyny o'n. A'n bersonol i chdi, pan mor dda ydi o gallu sgorio yn ôl i Caernarfon a gwisgo'r crys yna? Yndi, mae wedi bod yn long time coming i ddweud gwir. Dwi wedi bod yn dweud bob gêm a hefyd yw'r diwrnod dwi'n disgorio, ond nath i ddisgyn iddo fi yn y bocs a dwi hyd yn bacio fy hun o blaen gol. Just yn falch o gael ti top y net na.